Dragi gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje MX magazina. Večeras je naš dragi gost, Dejan Opet. Dejan, dobrodošao na GP1. Dobro večer tebi, Gea, i svim gledateljima. Evo, dečki, ja kažem, zvaćemo Dejana, pojavio si se opet ovim rezultatima u motokrosu i kladim se danas sa dečkima, ja kažem, pa bio nam je Dejan u magazinu 100%. Mislim, ovo već 13. sezona, ja kažem, sjećam se da smo pričali o Supermotu i to je na kraju nismo te našli, stvarno si prvi put kod nas. Prvi put sam, da. Vidiš, nikad nije kasno. Nikad nije kasno, tako. Čekao si da navršiš 40 godina i da počneš voziti veterane, da evo, sjedneš u ovu fotelju. Tako je. Idemo od početaka, da ispričaš, s obzirom da si prvi puta ovdje, otkud Dejan u motokrosu? Pa to je strast neka obiteljska, koja je sa 3,5 godine sam dobio prvi motor koji je bio Tori, Tomos, naravno. To je bilo onda tako, pa kasnije onda je bila neka Yamaha 80 i sa 8 godina sam počeo voziti motokros. I tako je to sve krenulo, sve dalje i dalje, onda u sve veću i veću klasu, onda se dogodio jedan pad. Koliko si imao godina tad? Kad se dogodio pad? 16 godina. Taman je bila ozbiljnije nešto, ne? I onda smo u Supermoto, taman se pojavila disciplina Supermoto kod nas u Hrvatskoj. I onda smo prošli u disciplinu Supermoto i tako sam nastavio svoju karijeru neku sportsku u toj disciplini i 2014. završio, ajmo reći, profesionalno neku karijeru pod navodnicima. Kako je izgledala tvoja motokros karijera? Kakve si rezultate imao i koji su bili tvoji najveći konkurenti tada? Pa u tadašnje vrijeme najveći konkurenti bili su braća Kodrić, Šameci, Golub, Lovaković i sva ta neka ekipa koja je danas, ajmo reći, umirovljena. Već ne. Iako se mnogi lagano vraćaju i voze i tako. U klasi veterana. Se i to. Ili privatno na staze. Planiraju netko od njih da znaš? Pa za sad trenutno je privatno to, više manje ne. Ali ima nekih naznaka. Svi to skrivaju ko zmija noge. Kao veliki povratak. To. Koje si sve klase onda vozio kroz karijeru u motokrosu? Počeo si s 80? Počeo sam sa 80, to je onda bilo kao juniori, ne? Onda su bile takve klase. 80 juniori, pa kasnije 80 seniori. I onda 125 je bila sljedeći korak koji nisam dugo, 2 godine svega i onda smo u Supermoto otišli. Kako je izgledala ta karijera? 85? Pa među prva 3 mjesta u Hrvatskoj i nisam nikad u 80 nisam bio prvak, bio sam vice prvak i Alpe Adria isto drugi. I nakon tvog motokros puta, ovog mladog, dok ne dođemo do ove starije karijere i veterana, Supermoto. Znači jedna disciplina koja je po meni nepravedno zapostavljena u Hrvatskoj. Jedna lijepa, zanimljiva disciplina, neka kombinacija asfalta i zemlje. Zamišljena je jako lijepo, pa evo, otkud si se našao u tim vodama? Da komentiram ovo zapostavljena. Nažalost je zapostavljena, iako je jako interesantna i zanimljiva kada se pripremi staza u pravom smislu Supermota. Pa tu sam se našao to zato jer je bila mlada disciplina i pod navodnicima manje opasna u tom trenutku za moje roditelje. Pa smo otišli u tom smjeru, iako i tamo se događa svašta, ako je prava staza i to sve. A tamo sam počeo isto sa motorom 125 u juniorima. Sljedeće godine odmah sam prošao u seniorsku klasu, najjaču u tom trenutku, jer nije bilo puno klasa, gdje je glavni konkurent bio Goran Gajić mi odmah, ne. I tam sam vrlo brzo napredovao, jer bila je mlada disciplina pa su svi bili početnici u tome. Prvu godinu sam bio drugi, a dalje drugu godinu od 2003. nadalje do 2014. prvi svaku godinu. Na kojim stazama su se tada vozile Supermoto utrke u Hrvatskoj? Pa tada se vozilo Mičevac, Špansko, to su staze koje danas maltene ne postoje više. Ne? Bjelovar je bio, gradska utrka, Požega, Pula, Green Garden, Novi Marof je kasnije došao. Ona je bila jedna od kvalitetnijih staza kad je i prljavi dio bio i sve to. I Županja je bila te gradske utrke, Nova Rača koja i dan danas još se vozi, ne, ona od prvog dana tu. I velim, više manje, Poreć je bio jedne godine na parkingu i tako, Split čak je bio kod Poljuda, bilo je svega. Što pamtiš ko najdržu pobjedu ili neki svoj najdrži rezultat u karijeri?
Pa najdraža pobjeda je sigurno bila prva pobjeda Gorana Gajića. Jer je on tad u to vrijeme bio Goran Gajić, a ja sam bil klinac od 17 godina, pa eto, to mi je jedna od najdražih pobjeda i to je bilo u Bjelovaru. I to Bjelovar, gradska utrka gdje on doma, bio kralj kak se ulica kaže. kao ne. Voziš i danas, vozio si nekada, nekad se u Hrvatskoj nisu mogli birati brojevi na motociklu. Danas voziš 46, je li to zbog Valentina Rosija ili? Naravno da je to zbog Valentina Rosija, jer ko klinac velim, bio mi je idol i dan danas je velikan sigurno. I vozio sam supermoto od početka, 46. Tako da to mi je ono tako ostalo. Od prvog supermoto dana. Tako je, da. Koliko, evo danas si se vratio na motocross staze, vratio si se u veteran klasu, koliko osjećaš nekakvo iskustvo u supermotu na stazama, na motocross stazama? Pa ne baš, više sam osjećao kontra. Iskustvo iz motocrossa na supermotu mi je puno više pomoglo. Recimo, ja sam imala više intervjua sa Febreom koji je bio jako dobar u supermotu i tek je zapravo kasno s nekakvih, ja mislim, 17 godina počeo voziti motocross. Do tada bio supermoto, ali u Febreu kod njega se to itekako vidi u vožnji, pogotovo u nekakvim proklizavanjima u zavojima i to, tako da on kaže da je njemu to puno pomoglo jer nitko ne vozi te zavoje kao on. Kod je na supermoto, ne motocross. Dobro, kod njega je možda situacija kod njega je situacija možda kontra, jer je on počeo sa supermotom, a ja sam počeo s motocrossom, pa onda možda je moj stil bio malo drugačiji u supermotu, više sličan motocrossu. Dolaziš nam iz Breznice, iz kluba Breznica i odmah sam vidjela ove godine prvi i drugi u klasi, veteran 40, oba dva vozača iz kluba. Pa evo, kako se uopće dogodilo da si se vratio na motocross staze? Pa dogodilo se spontano i uopće totalno neočekivano. Vozimo se tam ekipa, treniramo, vozimo se, družimo se, roštilj malo i tako to i ajmo se voziti. Eto, idemo na utrku, idemo i to je tako ostalo tome, tjedan dana pred utrku, di su licence, di je ovo, di je ono, pred Savski Marof, ne, di je kaj, pa ke stvarno idemo. Pa idemo. I tako je krenulo, rezultati su bili tu i onda nam je bilo žao uopće pustiti to. Koliko su se promijenile staze? Od kad nisi vozio od 2019. do 2026. Pa sad ne znam da li su se promijenile staze ili možda moja očekivanja ili nešto, ali promijenilo se dosta drugačije. Toga, da. Ove godine si imao dobrih utrka, mislim, evo, drugi si u prvenstvu iza Andrašeka, tvog kolege iz kluba. Mislim da si imao čak i 2 pobjede u Petrinji, si ja mislim bio u prvoj vožnji i sad na predzadnjoj utrci. U Rakovom potoku. U zadnjoj zapravo, u Rakovom potoku u drugoj. Da. Pa evo, kako su izgledali ti fajtevi sa timskim kolegom? Pa u principu nije bilo fajteva, ili je on otišao naprijed ili sam ga ja prošao pa sam otišao, izbjegavamo te fajteve, iako se uvijek dočekamo nas dva, nekako, ali izbjegavamo to jer dobri smo si prijatelji privatno i ovak, tako da nema ljutnje nikako. Nije važno ko je prvi, ko je drugo, poslije se roštilja. Iz istog smo kluba, roštilj je tamo i to je to. I to je to. Koja ti je bila najbolja utrka ove sezone? Pa najbolja utrka mi je definitivno bila Rakov potok. Iako jutro kad smo došli, moram priznati da staza je bila daleko niže od očekivane. Vozimo iz nekog gušta, barem ja, i onda kad dođem na neko blato ili na nešto, to mi je ne vozi mi se. Ali kad je krenula prva utrka, jednostavno se otvorilo. Krenulo je i to mi je stvarno bila utrka di od fizički do svega sam bil u možda najboljoj sigurno formi u sezoni. Kakav je bio Pakrac ove godine? Pakrac je bil vrhunski. Sigurno najbolje pripremljena staza u sezoni do sada. Osim naše, ne. Naravno. Zezam se, ne. Kako si se snašao tamo? Kakvi su bili rezultati u Pakracu? U Pakracu sam završio, mislim, 3. i 2. Ali tamo još nisam bio fizički na nivou, tada u prvoj vožnji sam jedva završio vožnju. Znači, iz gušta si se vozio, ali ipak osjetite pred kraj utrke da dajete malo više gasa nego samo vožnja iz gušta. A ne, uvijek je to tako, čim rampa padne dole, to je, zaboravi se sve, roleta i to je to. Idete dalje. Reci mi, koje si motore vozio kroz karijeru? Yamahe. Sve? Sve.
Nikad nisi sjeo na nijedan drugi motor? Ma jesam Probao, u servisu doma svojem kad radim nešto i to, onda naravno da probam, ali ne, uvijek. Znači, svoje motore uvijek su bile Yamahe. I čime se baviš, evo našim gledateljima ispričaj što radi Dejan opet kad nije na motoru? Onda sam u servisu ili... Opet si s motorima? Da, opet s motorima. Ili imam web trgovinu s motodijelovima, opremom i to, pa... Uglavnom, www.motodijelovi.hr. Tako je, evo, sve znate. Da. Moram spomenuti Roka Cebovića, mladog vozača koji isto uvijek pred našim kamerama spomene tebe i zahvali se tebi. Čula sam se baš jučer sa njegovom mamom, rekla je da ide u Loket, da će voziti Loket, pa evo nešto malo o Roku i općenito o njima i o toj vašoj suradnji. I kako to izgleda? Pa mislim, suradnja je krenula s njegovim ocem, prijateljstvo, da. I timski kolege iz Dana Supermota. I tada drago mi je da Rok je krenuo tim putem i da ga Jura podržava, naravno. I ja mu pomognem koliko mu mogu pomoći. Tu staza mu je uvijek otvorena za treninge, za bilo kakva testiranja oko motora, ako mu nešto treba i to. Tako da drago mi je da evo, ima volje i da ima i rezultata. Koliko, osim ovih, evo, pomažeš mladim vozačima, odnosno Roku, voziš se ti, koliko stigneš pratiti svjetsko motocross prvenstvo? Mislim, ja znam da jednom netko kad se zaljubi u motocross, da ta ljubav traje, pa evo, kako stojimo sa MX2 i MXGP-em? Da, subota je rezervirana za AMA motocross, naravno, a nedjelja je za MXGP, tako da gledam koliko stignem, u većini slučajeva pogledam, tako da ajmo reći da sam u nekom toku. Tko su ti najdraži vozači? Ajde prije, koji su ti prije bili? Kad si bio mali, kad si vozio motocross, kojim si se vozačima u motocrossu tad divio? Pa u ono vrijeme je bio Stefan Everts i naravno Antonio Cairoli kasnije, ne. A sad je Tim Gajser, nema, ipak je iz naših krajeva tu i nema, iako ima i drugih vozača koji su mi dragi, ali Tim je jedan od dražih mi. Pogotovo sad kad vozi Yamahu. To mu je još jedan plus. To je još jedan plus, da. A kad bi trebao, recimo, izdvojiti jednog vozača u klasi MX2, će ti se stil posebno sviđa ili za koga navijaš u MX2? Pa u MX2 Kunen mi je, on je divlji malo. Da. Kad smo kod Kunena, da krenemo na analizu ove utrke Fox Hills koja je bila u Engleskoj, Saša je otišao sa bratom u Ameriku, odradili su utrku i nažalost dogodilo se ono čega su se svi bojali. Usred MXGP i MX2 sezone kao vodeći u prvenstvu otići eto u Ameriku na vikend. I još su dečki govorili, ma ne, mi idemo samo tamo učiti, idemo polako, ali vidjeli smo kako idu polako, nije to tako izgledalo. I nažalost, evo, Saša se u Americi ozlijedio, slomio je ključnu kost i operiran je utorak i već je u petak bio na start treningu i uspio je, evo, sjesti na motor i voziti. Pa evo, što reći o toj avanturi Saše Kenena u Americi? Pa nema se tu kaj puno reći, ko je gledal sve zna, svaka čast. Znači moram priznati da odvoziti 5 minuta do kraja sa strganom ključnom kosti i biti brži od Davisa ili ko je bio drugi, ne znam. I to ne malo, nego puno. Ostaviti ga još i to je svaka čast za skinut kapu dole. Ko si to nije napravil ne zna, ali ja znam da to boli jako. Tako da nije mu to trebalo. Mogao je spustiti i pobijediti sigurno ili bio je brži puno. Ali bilo je tako kak je bilo. On ih je došao deklasirati. Na kraju ih je deklasirao. I to polomljen? Da, to. Šteta za MX2 sezonu ovdje. Iako ja vjerujem da će on to izvući. Da nije još sve gotovo. Ne, nije. Faris je dobar, ali mislim da nije. Zbog toga što je naravno vozio ozlijeđen i nije mogao dati 100% od sebe, odnosno ne ozlijeđen, nego eto friško operiran. Još je i pao. U subotu, ne. Završio je 8. Tako da ajde nešto bodova izvukao koliko je mogao. Pobjeda Faresa, drugi je bio Simon Langenfelder, treći još jedan trijumf Leland. Pa evo, kako se tebi činilo to postolje bez Saše? Pa zanimljivo je bilo. Dečki na trijumfima voze dobro, dobri su i borba mi se svila između Langenfeldera i Faresa, bila je super. Tako da, bit će zanimljivo.
Da, meni se čini da oni stvarno grizu i da oni stvarno misle da mogu biti prvaci. Govorim o tome jer sam razgovarala sa Faresom i sa McClellanom. Svi su ih otpisali i to sam već i govorila u emisiji. Svi su rekli, odlučivat će se između Simona i Saše. Nitko ih nije na početku sezone gledao kao nekakve moguće pretendente na naslov. I sad grizu još jače. Pokazalo se čist kontra. Ne? Da, čisto obratno. Kako se općenito tebi taj trijumf sviđa i ko ti se uopće od njih dvojice više ovako vozački dopada? Pa malo mi je McClellan bolji. Po vožnji to, ali pa dečki se bore, oba dva su, pa nisu no name, ali nije ih ni bilo negdje da bi ne ono... Je li te iznenadio trijumf kao motor? Mislim, relativno su friški u ovom sportu i da već mogu konkurirati za naslov. Pa to me iznenadilo malo, iako je trijumf ko trijumf nije neki marka neka koja nije dobra u nekom određenom drugom i znao sam da si ne budu dopustili da izađu van sa nečim poluproizvodom. Recimo, ne? Upravo zato i nije bilo 450 odmah jer nisu bili zadovoljni i uporno ga testiraju i razvijaju i sve pa su prvo krenuli u Americi to i navodno možda iduće godine gledamo trijumf u MXGP-u 450 pa evo to bi bilo super. Simon Lagenfelder, dečko koji brani naslov prvaka. Ima li uopće Simon šanse obraniti taj naslov po tebi? Teško reći. Mislim, dobar je, stalno je tu negdje. Stalno je tu i stalno se vozi. Evo recimo sad sa Sašom. Da. Jedan pad, jedna greška i istopilo se, prednost se istopilo. Ne? Tako da to je uvijek tako. Motokrosu moguće. Da. Tako je, da. Tvoje Yamahe. Carles i Janis Reišulis, mladi Latvijci. Što očekujemo od Yamaha? Još su mladi možda ove godine. Očekuješ li da bi oni iduće godine mogli biti tu u nekakvoj borbi za naslov? Ili ih ne vidiš uopće kao neki potencijal takvih vozača? Pa možda Carlesa možda da, ali ovog ne baš. Da. Nakon Južne Afrike Saša je imao 14 bodova prednosti, imao je crvenu tablicu u rukama i evo ovo što se dogodilo, iako je vozio, nije imao nulu, ali svejedno okrenulo se i Fares je sad za 11 bodova vodeći u prvenstvu. Da. Hoće li to Saša uspjeti? Pa ima, još je duga sezona, mislim da nema tu, samo mora biti pametan. Mislim, najteže je bilo odraditi vjerojatno u Englesku. Svaki vikend će biti lakši, ja se nadam, za njega. Da. Sigurno je to bilo najteže. Bit će sve lakše i lakše, samo velim ne smije, on malo je mlad. Mlad, da, baš to. Iako ja sam za Lukasa govorila kako mi se Lukas, iako su blizanci, jednako su stari, da mi se čini on ipak malo zreliji kao vozač. Ali evo. Kao vozač, vjerujem da. Saša je uvijek bio malo onak divlji i to... Ko dijete, on je nekako za igre. Da. Što se tiče klase MXGP, ni Lukas nije imao puno više sreće. Zapravo ja nisam sigurna je li se u Americi nešto dogodilo, jer znamo da on nije vozio drugu utrku. Da. Je li on već načeo neku ozljedu tamo, pa mu nisu dali da vozi? Pa je ovo samo ovaj kontakt sa Renaultom ovog vikenda bio samo nastavak toga ili stvarno, ne znam, iz nekog razloga su odlučili da je pametnije da ne vozi. Uglavnom, dogodio se taj kontakt sa Renaultom, ozlijedio je nogu i pokušao je dati sve od sebe, ali evo, ozljeda je ozljeda. Da, nije imao sreće u zraku. Sad taj kontakt je... mislim da nema krivca tu po meni, to je jednostavno tak, žar borbe i jedan i drugi su malo išli na svoju stranu i stali su se. Sreća da se nije ništa više dogodilo od toga. Ne? On tvrdi da je problem bila nekakva ograda koja je tamo stajala jer on stvari zbog te ograde nije imao gdje otići, inače bi on pobjegao. Da, on je tek kasnije. Da. Tek je onda kasnije mogao biti, ali... Nema još ništa službeno od KTM-a kakva je ozljeda u pitanju. Po Pedeku se priča da je to samo nekakav, hematom i da je to jako ga je bolilo i da nije uopće osjećao nogu, ali nadam se da nema ništa slomljeno i da nije nekakve ligamente potrgo i da ćemo ga gledati još ove godine. Za sad, koliko znam, dolaze u loket oba dvojica. Ne baš na 100% u fit formi, ali stižu. Pa bilo bi šteta da ga ne vidimo, jer Herlings, Lukas, Febre,
tu i tam se pridruži. Tim, naravno, ne, je zanimljiva četvorka, petorka, ajmo reći, ne. Je, uspio je, iako je imao nule i njegov učinak je bio nula iz Engleske, iako se jadan trudio. Da. Imao je 68 bodova prednosti u ukupnom poretku, sada je to spalo na samo 11, znači 11 bodova u MX2 i 11 bodova u MXGP-u. U kontra. Samo da, u kontra. Misliš li da se nekako to sve sad slaže Herlingsu i Hondi ili misliš da će ipak Lukas uspjeti to održati? Pa ne znam kaj bi rekao. Herlings mi je drag ko vozač. I stvarno ja bi najrađe da je tim, evo. To je ono kaj da se i on priključi u neku tu borbu, iako je to manje vjerojatno, ali iako realno u početku sezone nisam ne očekivao neki rezultat od tima, jer novi motor, mislim da je Honda i Yamaha su čist na nekom drugom nivou što se tiče vožnje i to. Honda je više onak nježnija, što se i u startu čak vidjelo kod Herlingsa da mu nije to baš, on je više onak grublji, ne. Ali drago, i s tim da je tima su pratile i ozljede neke i to padovi. I pehovi, svašta je bilo godine. Ali ima druga sezona, pa nadam se da... Da, iako svi ljubitelji Herlingsa kažu pa dobro, pa zapravo već bi Herlings bio vodeći da nije imao pehove, 2 puta je Honda stala. Iako svi nekako zaboravljaju da je i Lukasu pao lanac u Švicarskoj, pa da je i on imao nulu, a njegove nule se ne računaju, tako da... Ti znaš da ja volim tima i da smo mi privatno prijatelji jako dobri, ali mora se priznati da je u početku sezone Lukas bio nekakva razina za sebe i da je bio Lukas pa onda svi nekako ispod njega. Sad se forma ostalima možda i diže, ali Lukas je stvarno pokazao da je ovo bi trebala biti njegova sezona. Pa da, u početku sezone je dominirao. To se vidjelo, to nikomu nije mogao ni blizu, ali naravno, dečki su promijenili motore, i to i on je ostao na svome, da? On je ostao na svome, da. I sve se to malo posložilo i mislim da će biti zanimljivo još sigurno. Tim je opet imao peh ovog vikenda, nažalost da, pehovi ga prate iz utrke u utrku, ali evo odlučili smo da sad u Lokitu tu prestaje. Da, nema više. Službeno je to... Pa mislim da bi bilo i dosta pehova za jednu godinu. Da. Tako je. Iako evo uz sav taj peh i to oko, ozljeda oka koja ga je pratila u subotu, i čak vidio si plastika je pukla jedna u prvoj vožnji. Stvarno ove godine stvari koje se ne događaju nikome, događaju se njemu. Ali evo, usprkos svim tim problemima postolje, evo, nije loše. Ne, nije loše. I on je isto stalno je tu, nije nešto neočekivano od njega bilo da bi se događalo, iako usprkos svim tim pehovima koji mu se stvarno događaju iz utrke u utrku. Evo, tebe moram pitati si ovako, Yamaha man, pa objektivno i realno, sad kad gledamo Herlingsa koji je prešao na tu Hondu nakon toliko godina na KTM-u i Tima koji je prešao na Yamahu nakon sjedenja na toj Hondi punih 12 godina, misliš li da je Honda kao motor u prednosti nad Yamahom trenutno? Pa ne mislim. Ne misliš? I nisam sad pristran. Okay. Mislim da je to prije nekoliko godina prije bila bi u prednosti, ali sada mislim da je Yamaha napravila u zadnjih 5, 6, 7 godina dobar posao i da je motor stvarno konkurentan, već serijski, a ne kasnije kad se doradi još. Motori koje oni voze, to neka druga priča. Meni se osobno čini da je Honda bolja na startu, jer Herlings nikad u životu nije dobro startao. Ali nikad. Nikad. A tim je uvijek dobro startao na Hondi, a sada nekako uvijek ispada da je čak Herlings ispred tima. Tako da mislim da možda nekakvu prednost Honda u odnosu na Yamahu ima što se tiče starta. Pa možda, ili se jednostavno tim još možda nije našao s motorom. A misliš da Herlings je? 2 holšata ima ovog vikenda, pa ja ne znam... Da ne, ovo mu se da... To se Herlingsu ne događa. Događa mu se. Leži mu Honda, bar kad su startovi u pitanju. Kad su u pitanju. Febre je bio drugi čovjek koji brani naslov, ali nekako mi se čini da se zapravo i on sad malo diže. Što ti misliš? Pa da, ja iskreno imao sam osjećaj u početku sezone, stvarno ono kad smo pričali, Lukas je bil u svojem svijetu, a
iako možda ni on nije bil toliko u svojem, znači na nekom nivou toliko bolji od ostalih, koliko ovi nisu bili spremni ili nisu, evo ne znam, jednostavno. Svi sada već lagano su tu negdje, u vrhu i rastu i konkuriraju za pobjedu, recimo sad, ne, dok je to u startu bilo neupitno uopće. Je li te iznenadio Ruben Fernandes sa pobjedom u kvalifikacijskoj utrci? Evo, završio ukupno 4. Dobar vikend za Rubena. Za Rubena dobar. Prošle godine me to ne bi iznenadilo, ali sad me malo iznenadilo jer ni on nije imao neki dobar početak. Ne? Da. Iako, velim, i on je spreman pobijediti utrku. Nije da nije, i kad je sa timom bil timski kolega, znali je pobijediti. Ne? Što reći o Vialu? Vial je nekako jako dobro krenuo, svi su rekli upa, iznenadio nas je, krenuo je bolje, došao je. On se isto prvi puta našao na motoru 450 kubika, prvi put na Hondi. Nekako se činilo da mu je motor odmah sjeo i da se tu dobro osjeća, a sad mi se nekako čini, imao je ozljedu neku i sve, ali čini mi se da je malo sad krenula putanja prema dolje kad je on u pitanju. Da, dobro, on je imao tu transfere, Amerika, Europa, ono malo to nešto pokušavao. I došao je sad u 450. Iako mislim da to nije opravdanje, jer Lukas je isto došao u 450 pa ide, ne. Ali da, ne znam, možda je on isto tako ostao na nekom svojem nivou, a svi su napredovali, recimo. Ne. To bi ja tak opet tome dodao, jer stvarno svi se bolje voze, svi su brži. I oni koji u startu sezone i nisu bili tak, ne, jer su ušli vjerojatno lako u sezonu. Ja sam zapravo kroz ovih puno godina u motokrosu, mislim nije to samo u motokrosu tako, ali naučila da je jako bitno kako tempiraju formu. Jer ne možeš biti u top formi 21 utrku i toliko dugu sezonu. Neko je uspije formu istempirati tako da je najjači na početku sezone pa onda malo slabiji, ali nemoguće imati istu razinu kroz cijelu godinu. Ma da, to je nemoguće jer to je fizički prenaporno po meni da dečki treniraju, to je neki svijet koji nama to uopće nije. Su tu putovanja po cijelom svijetu, znači od vremenske zone razlike. Znači ima tu stvari koje stvarno utječu puno fizički na koliko god čovjek je spreman, ali počne umor jednostavno prevlada vjerojatno. Ne? Tako je. Ime koje naravno moram spomenuti je Jeremy Seever, povratak i odmah 6. mjesto na KTM-u. Nisam mislila da ću ikad Jeremy vidjeti na narančastom, ali evo, došao je, bio jako nezadovoljan u Ducatiju, prekinuli su tu suradnju u sredini. Rekao mi je da je imao nekoliko ponuda, probao i Hondu od Benistanta, nudili su mu i to mjesto, ali Honda mu nekako nije legla. I onda kad je probao ovaj KTM, nekako se odmah dobro osjećao na njemu. Evo, 6. mjesto odmah u prvoj utrci, iako je imao kaže da nikad nije imao takav arm pump u životu nakon ove pauze. Pa evo, super za Jeremija. Pa to stvarno super. Nisam se tome nadao niti blizu, pogotovo ne recimo s KTM-om, jer KTM inače nije moj favorit motor. Ni njegov. Ali je dobar. I arm pump kužim jer je tvrd motor. Znači to je ono ali ja vjerojatno mu to paše i to je. I ide. Jan Pancar, 8. mjesto, Fox Hill. Pa evo, malo mi reci nešto o Janu Pancaru. Pa drago mi je da još jedan naš vozač je u top recimo 10 u svijetu, se vozi uz tima. Šteta da ga nijedan tim nije prepoznao recimo taj talenat i to. I skidamo kapu znači, za tu svu organizaciju u privatnom angažmanu. Da oni i otac to uspiju sve organizirati, napraviti, pokriti od troškova, od putovanja, od svega toga. Evo svaka čast, to je kapa dolje. Kapa dolje. I još uz to sve trenirati i voziti se među 10. I ne znam, Montevarči završiti drugi u kvalifikacijskoj utrki ili tak neki. To je stvarno rezultat. Je. Rezultat života. I nije isto kada jedan Ruben Fernandes bude tako dobar na tvorničkom HRC motoru ili Jan sa KTM-om kojeg oni tata doslovno sami šarafe i peru i pripremaju između utrka. I stvarno je bilo znači, u Montevarkiju dole Montevarči. Da, Montevarki. Bilo je lijepo vidjeti tima prvog i njega drugog. To je... bili smo osobno dolje, ne? I gledali smo to tako da stvarno je bilo. Navijali smo i bili u ekipi Slovenaca, naravno, ne? Super. I bilo je to lijepo. Ne?
Bila sam i ja, ali se nismo sreli u Montevarke. Ja sam uglavnom, toliko je bilo vruće da smo uglavnom proveli dan ispred timovog kampera u hladu. Samo smo doslovno otišli na pit lane pogledati utrke i vraćali se natrag. Znam Stvarno je bilo vruće. grozno vruće. Ozljede su opet pokosile i ovaj Fox Hills, teža ozljeda Ferruccia Zankija u MX2, ima napuknut kralježak, mislim da je T6 u pitanju, morat će pauzirati neko vrijeme. Paul Sionas je napisao, dobro sam, nije mi ništa, međutim ja sam evo danas se dopisivala mailom sa njegovim team menadžerom jer sam htjela intervju u Loketu, ali mi je rekao da ga u Loketu ne bude jer da je imao potres mozga i da ne smije voziti već idući vikend, tako da nam nema ni Jonasa. Forato se ozlijedio, nema ni Forata. Ta engleska, svi su rekli prekrasna staza, ali je bila jako raskopana i jako teška. Da, baš je bila jako teška i nažalost za Zančija Pat je izgledao grozno. I baš grozno i šteta u jednu ruku jer bio je dobar. Bio je, da, odličan. To je motocross. Ozljede su tu. Uvijek kažemo nije pitanje hoće li se ozlijediti, nego kad će se ozlijediti jer nema ni jednoga koji se nije ozlijedio. Ali evo, ja stvarno se nadam da neće ozljede odlučiti ove godine i da neće Lukas i Saša ostati bez tih naslova zbog ozljede. Ako ih neko pobjedi jer je bolji, neka ih pobjedi. Evo sad su se stvarno svi približili. Jako su bolji, neka budu bolji. Ali evo ja stvarno želim da ozdrave i da najbolje pobjedi. A to sigurno, to je uvijek tako. I bodovno su sad blizu. Da, to je super. Za nas koji gledamo odlično. Koji gledamo, to je ono... To je super. A na kraju neka bolje pobjedi. To je. Prije, znači, nakon Južne Afrike 68 bodova, sad je to palo na 11. Pa evo, tko će biti prvak u klasi MXGP? Realno, ko će biti ili za koga bih htjeli da bude? Ajde, realno. Ko će biti? Pa realno mislim da će biti Lukas. Da je Lukas. Da. A ti bih htio da bude Herlings? Pa bi. Onda ćemo ostati na ovom realno. Svi znaju da Herlings nije baš moj omiljeni vozač, ali gledaj, moram priznati da je brz i da je dobar i sve, ali svejedno... Brz je, mislim, ja to gledam s one strane, s obzirom na njegove godine, nema vremena. Lukas još ima vremena, dobar je, znači kapa dole i to. Nisam sad tu nešto pristran, ali Herlings je borac. Herlings ima 5 naslova, Lukas nema još ni jedan. Pa ajde, bar da jedan ode on u Ameriku iduće godine. Ovo je, ja mislim, zadnja šansa da uzme MXGP naslov. Pa evo, ajmo ga poželjeti Lukas ove godine. Ajde, nek bude. Dejane, hvala ti puno što si bio naš gost i što si došao komentirati ovaj Fox Hills i vidimo se na motocross stazama. Vidimo se, hvala tebi na pozivu i laku noć. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve za večeras. Sada slijedi još Novema Nova Corner, a mi se vidimo već za tjedan dana nakon velike nagrade Češke iz Loketa. Doviđenja. Yamaha T-Max je skuter za vozače koji žele puno više od same praktičnosti. Već na prvi pogled ostavlja dojam premium modela, a u vožnji spaja snagu, udobnost i onaj prepoznatljivi sportski karakter zbog kojeg je T-Max već godinama poseban u svijetu maxi skutera. T-Max privlači vozače koji žele komfort skutera, ali i osjećaj performansi, prisutnosti i stila koji se inače veže uz puno veće i ozbiljnije motocikle. To je onaj tip modela koji ne služi samo da vas doveze od točke A do točke B, nego da svaku vožnju učini uglađenijom, atraktivnijom i posebnijom.